Danas prikazujemo recept spremanja pastrnke na portugalski način. Za to vam je potrebno sledeće: oko 1200 do 1300 grama očišćene sveže pastrnke, 1 kg očišćenog krompira, oko 140 grama iseckanog peršuna, 2 glavice iseckanog belog luka, 7 kašika maslinovog ulja, između 8 i 10 kašika prezli, 2 kafene kašičice isušenog ruzmarina, litar belog suvog vina, 1 limun koji ćete koristiti u toku kuvanja, a kasnije i za dekoraciju. U slučaju da riba nije očišćena, očistite je od iznutrica. Svaku ribu dobro isperite s polja i iznutra i stavite u veći rupičasti sud da se odsedi. Krompir pre nego što počnete da ljuštite dobro operite. Naravno, sada dolazi na red ljušćenje krompira. Sledeći zadatak je da oljuštite 2 glavice belog luka. A zatim svaki čen isecite citron. Vezicu peršunovog lišća dobro isperite, a zatim i lišće isecite na sitno. Oceđenu ribu pre nego što začinite još jednom kuhinskim papirom ili suvom krpom dobro prebrišite. Ribu iznutra, ali iz polja poberite, a zatim je po želji i posolite. Soji biber nismo spominjali kada smo nabrojavali namirnice, jer svako domaćinstvo u kuhinji ima soji biber. Nakon toga svaki komad ribe nafilujte sa malo peršuna i belog luka. Ali to nije sve. Na jakoj vatri u manjoj šerpici zagrajte maslinovo ulje. Kada je ulje zagrejano, ubacite preostali seckani beli luk. Propržite ga uz neprestano mešanje. Beli luk treba samo malo da se prodinsta, ali ne sme da porumeni. Izmaknite šerpu sa vrele ringle i na proprženi luk dodajte prezle. Dobro promešajte. A zatim dodajte i preostali peršun. Sve sastojke lepo promešajte. Veći pleh ili vatrostalnu posudu stavite papir za pečenje. Jednu polovinu smese belog luka, prezli i peršuna raspodelite ravnomerno po papiru. Papir za pečenje koristimo jer je praktičan. Time izbegavamo da nam pleh
izgori do te mere da ne može da se oriba. Sada ribu položite u plehu. A zatim polijte limunovim sokom. Koristite jednu polovinu limuna. Drugu polovinu ćemo sačuvati za kolutliciju i za dekoraciju. Nakon toga pospite ribu preostalom smesom. Redno zagrejte na 220 stepeni. Dok se rena zagreva, mi ćemo krompir iseći popreko ili uzduž. U slučaju da je krompir poveći, presecite ga na 3 dela. Ribu pecite oko 15 minuta. Dok se riba peče, polijte krompir sa 3-4 kašičice maslinovog ulja. Koristite supenu kašiku, dobro promešajte i ostavite oko 5 minuta da odstoji. Odmerite 1 decilitar belog vina. Ribu izvadite iz rerne i polijte istim tim vinom. Krompir koji je takođe poslagan na kuhinski papir začinite vegetom. U slučaju da nemate vegetu, naravno koristite soji biber. Zatim na scenu stupa isušeni ruzmarin. Podrazumeva se da možete da koristite i grančice svežeg ruzmarina. Sada krompir stavite na prvu, a ribu na drugu rešetku vaše pećnice. I pecite još oko 20 minuta. Sada je riba pečena. Ribu dekorišite kolutićima limuna. To bi bilo to. Prijatno! Que a rosa se desfolhou, tantas voltas dei bailando, que a rosa se desfolhou. Quem tem